Aner malakan yam kana dialin kontin barwani lingwa semeka Nuer online TV channel. Anda manduni chan kon nyamal ya nung rwani gwaseme te ke just ban lingwa seme. Te ke lar mishalat mi we ka kirma yadi te ka jena ka did Nuere. Lar mo bana jaling gwaseme ka jodan en shalat keja. Ko jena very important no ka jena ka elder kon wala no jena ka net kontin la diene ki di Nuere rewika sa Sudan keliu ki re do Nuere mani wi diaden kokien ken diene Nuer to warga kana jagwas me jen gormo en go ba nyaaka ye kel gwasme bana jowo chalat gwasme bana jeling kel no en chana jeling ko do badan en chanu ka je ko a very important message en me ling na jakel kondial mas ye makala din Nuera kanene medan jinkir medan me chai haka cha wakire cheliu kina diaro alka social media kire cheliu jin pointu panchuri barar ka media yene uri ala pol malong fora wajal ka pol malong karbiye mo wuje kuna la jongen tateka no no wona ne wo chi weche birier jona jinti teka yega jago yene kier mani yene taka jube lenga jeni biben chalara disne ne shur bara shur na be jongen kier ta teka kaliu ko jine ne wimon keliu me chalar ka media chawo kiriu chawara ure minde dien me chai nyanya ka chaka baka media ba chonyo na kala kier jene chien ne de fanche amon ne chien de liwe shur barare kalu shuri media ke liu chol shur na jongen ta teka ne lar ga je ke na kire ke liuto asal fakire ke liuto ne to bi ko liu no ken nga ko ne to ke ne de ko ne nger ke nga ken ngane ta teka ngan tal fakir shur barare kalu shur na jona ne ko ne to nger ke nga ken enta melingena me gwase da ne chikir me yadid me cha me chela da no ki me kon link on dial ka social media no kir me yadi cheliu den chokir chogorno baraki ji media ko ba janga no keneliu no me chonga me ko de jere man en point de kir me yadi jen me diere ka liade dere dierbo ke tig 19 kokien tateka tay kulo no ken Nuera din Nuera ka dis chika ngwana dis din Nuera pan tay jo ken jin mo penji wo bigada ba jaw de lingo engu ta ko yende ta ko ngas mo penji wo ba ko jaw de lingo engu share je video me very important share je yen wo te ko la ma wo ba bia ni Nuera bia share je ka jani ka ni mor jani ka da mor jani ka ra marji ko very important chala ra ken disne ne gada ko ga Nuera gone wo jawde bakolin jawre machar gor ko bakolin chen kele ra ba poinen ajara ka ra matot ba ko jodi Nuera amana ye Nuera dial ngane ta te ga yen dis machar te jo ngan ta tin ana wo ta ta kume te tilar ga na ka kume ma wanyin ka tu ka lana ba gwa na ngatur biya kolin kon gor ko ba ko jawde bakolin ra dinano right dental right dinner Nuera kon gor ko wo jawre machar ba ko jelin la do gare nganatin meda ne cha matip haka ne abur matibe che liu ko Nairobi ko ringen ji ku mo ko matibe jo barar ka lida matip che wona ka lida do Nairobi fi na wo jongan ta teka the same thing yen mi cha ngai na ne gar machar che yen chine jo ne ye lo nye je ko wona ne ladun e kan disano ko ladun yenu jaw de gor ko ba kolin ko siapen ji UN siapen ji gat siapen kan ne dialen kan de ogul kan mana merka mana ko ne dialen wi mon ne de ogul siapen yen ma yen te ko kon gor ko jawde ba jawde lin kama siano yen ji ku ma yen kon tiya kala kire man yen wor kon tiya kala kire machana re macharu kama ko ring no kon Nuera ba ko bokon ire chala disno
chala ne jala ngan de ngara dis michiana kama ko ringde ba ko boko nyo ko nuara mo bete ye gwa mo baro ba te gwa benin nan ke be panang sia je lui ne ke chine ne no we de nge ye juni ke ne dol gang ne ke chang ne dol ko to ti te ke ti tre lo ke la gang ke ne ke ne bur poinde deda joni ke no bur deda within one day the bur deda ke cha de pal magar lakin kon jako gor yenu mata jawda tin lara ko jawde mas yema tal so en mishalin gwasame no la shaling ane kaden twang damandan ka gwandan che jaw ma gwana jena long che jalat ka ta dana len ngwana rudin keje shajaling antama jo ke kume kirma yadi de no jin min ogije agwan o binate kamal gone no jin bine lar gwasandan ente dr machar teten gone yo bine je ke dr machar shiwo dr machar eno dong shine logo no de yen but gone yo de ne jodo ling de ne lar status dan teten ta dan te gerete jiɛn and then after that changle le yen de ngajeno gada jaten another warning in chato be din war chika jawling yana magwasame ya kiir cha jogono nene gore no jin bi dr machar bi janyo nei kapet ko anta maga nuere katin leave kanu mi wete karig mishaling no chitu ka dr machar bi majbo wak bor ka ba jongle ba jadak jongle chaje bukule dagan tama ko ngode kan mandan lero da kan ngach ajen kul tika message jakame jaka je kiir ma yadit no jin mi jira mi mo chi dr ma charge jenak ring le ngune ane bi ben koñ kamne ne gada ane bi ben koñ den baga mandan to bene le bijak ko tema can pass the reality ajen yene chineling ajen o cha dr ma cha yen but cha ken cha ne luch solution cha ne luch madan le rode ano ring ma char we direte jen binam an nuer dial bitke gwege jen o en kir no baloide be je look ka be dr ma char be je luñ but chukule let chi en kir point gwege jen o cha dr ma char cha je look jen ta dan en take je ajen en gwege ajen kudi le jogono jina shubit chu dongno chinere machar chine lokke chine parwich jina ngun gada ane ngan manan le roda keje ane ling jode lene ke video baling bane lariet bane lar manan le roda bane ngajino reng machar ja teka ko china bi bet bang no shi gada chi yen ko let chi nuer chi ka dwala tele me der kan geje ku dr reng machar no so no mo juga kir no show lel shirka mesheno pel nan loiden pinko dong bi lo nyan dr machar muko lo ken lo shi lo nya ga nuer di altin content re wika so sudan big maj bi kan yot pal gane je pin amalin kon ma kon nuere man to ka dr machar ga di guje no dung dr machar ka rwade re ga na to ka jere wich ka juba dunan kon dial na me kel mi biangach do badane dunan ke jene reng machar yan je ka kuidan reng machar yan je ko jene no kir okay so mishit kana mo bu kon diala dil ngaja go anwo mi cha de machar cha je yen bi ngaja no yen ka je dungdun jen menen yena no na ka nuere medan rewi ka nasser ka fan ga kshu menanta ma to ba ka unit state ke gwanda diala continue ategaten chaje gujeno dung dr machar yen is very simple chede man la tana larno ngum de kana cha yen kaje rami momenti tegna te kada ka diet kel kanware ka ganware no ka ba gujeno yende normal amene diala konin shun kel ga kirma yadi dun kan ko lan wede je yen ka de dodon gwada titna re ti jen changa nwarche to de kap ban miti ke riet rain wori
gwe jen o jin ti ka dor me de long dor bine dial bugo chon ka jekel ajen mu kuna le chon ka jeke Dr. Riek Machar kwa message kwa le lare no Riek Machar alwenke ane ling joden gada mu kene chine jode ling no bebech ko ken ngana dial tin gwasmen tama rom ngene ke pin jurun ken jugone ken o yen pallo dun pala je pin bu gwad belene ben e kirma yadi da men jeguja mi be Dr. Riek Machar be je peno der jalon ko tama cha ken no en kirma yadi chine de kontila ji Africa Union chika ben ji ga chika ben ne de kontila international community chika ben kashi kana chika jako de ke jeke Dr. Riek Machar so de wajen Dr. Riek Machar ram mu mishala de jekre ti jen goldan teten ko ram mu chi jekken ran ram mu let ye chanak ke ram let ye te ke mishala ke je misha gorno ba jor ba jelin pas dang wan antam wona ga pedich ke wona ga pay bakele mo ko kor gwadan be ko yanje ka pay diok change ndang rawi bakel ka pay diok entam de kon ka pay badak no am nyu dan wodi chere me pen ngwana wo ga pedi so mi shikena mo bejema ko barami mo mi la key figure re kuma ka kele la nuer ka baje yen ka belet che tel mi shiro da la bina tel ma latke ma nyu de jen wo mene rara den nuer den ba yen run bo janta dan bu nuer te ka je jen ko yelen ko den shot kenano kirma yadit lo Dr. Riek Machar murai kon ka kwimal ka by the way no lat ke jeno bi mal beben mal chi very far mal tia ka long metero mi chi kirma yadit chenok no bi mal beben and then from there ba mal ba jalat ban mi chi kirma chelo no ba mal ba jalat che de men lep ka queen quarry yes de kir der wo ka do dan wo ka je today but reg jenene kir me ken plan ka ken ko ko yale ka no be Dr. Riek Machar be jelun biaje ngede no be kir be jamam gwada dan teten nuare lalat kan dora mat belet che kan ling belet che tele mi jeng meladi belet che dong wi gwa you know le real rodo ka no nuare che ko dwal ko bugo ka ka mech helicopter che ka ta pai to gone bad nuare me cha ka tele mi chal ke te kare ne alu mi jal ke je la ja gor no be jo gor gwada dan teten so mi jen tactic dan use kir mi yadi de beje so dien nuare ajen jodi en chalingo chol ken kir no please anailing jaw Dr. Riek Machar bine yo ngaje no gada jate ka changbala tere ti jen anai joga no limne an re ti jen den balu e kuma yena mo mi chala do kuma yena mo den talare Riek Machar bangur kan bangure ti jen den be nuare bu ko let ken kon let ken ka amen mi chajeluñ ban mu kule bene jare ti jen chajoro chajeling de kul ngaje den o jen te teka la kon roje temen o tene te ngaje den o teten yes der teten ke teten na mo telerek but problem for how long but it jen ke jagwan me chalu de chaje lukten telam latke so kan ai kon en ran chang chaje yen you know la roji kala jor la jaleng ba ko la la jagel ka bo ba jigil ba ngaje no ngaga jaten bat jena cha yen ka peng minine karun ke ka pet ke kenin balat chia peng na rare ti jen cha jor chaje ling telam gwa me latke so dara kula gwaide mikir mun dal jen ka ko inquiry ha dara la rana gare nuare dwal ko ba Dr. Machar ba jago chungoroda ko gweje no jen ba dak so mi ci kir lar no ma da tere kana mo de ngaje no kira dwal jen and then man Dr. Machar ba da ro chu withdraw bone de ngaje o kira o jena mo dwal ka ji gwa kana a chero da le chung no ma dara gwa ban mi lar jen wora mi mo mi te transparency ka la da fair so ka bangot ko Dr. Machar ko je jago tere ti jen na mo dia chong so right now man ban lingwas me hodi di nuare che kan jo che kan top lat kenu e Dr. Machar a loinkeja Dr. Machar a berar ene ling jode chenga video a lede a baka video che ke me che kir me dan me chala do che liu che o ka live video she blana no e me chala do kir che liu che kon dia lenen ya ben ni al che we man ne to tin content la do shelu bu kon liun kan ka ene che benyal min no go je no be bla nan wo tig ko che go no buji barwal ngu me che Dr. Machar che lene lo nyoba be le nyo na sen go Riek Machar jaten Riek Machar bela roch so min lo go je no Riek Machar bro you mean that take something me to Riek Machar
so de Dr. Machar dera rach media de jeleng so jo me chana jenywak please kane dial kokien akatika ngaj kamanan le roda akon ci bi lora bang chairman chalen gwada men ka den twang ajene kwaye share jo me be ka dien nuare ten content re rol nuare jo ga kir ma yadi no gat rom ngane ka pin rom nga pin ko kan gor kan de kan ma de kan yot mite michi to ka Dr. Machar no de kan ma yot ko jin ci gor no wuj barwala Dr. Machar no ne kala video arach bi lo te jere te jen ba ngaje no jare te jen den benin ga buga larbo ni no kon batere te jen ka a ci bin na lora bang ci te mo ga ka dong te mi ci to ka ring Machar so no mo che chong a jen mu ko yana ling tem mo gwa se me kwa kier kwa je pressure no jin nyoth riek Machar nyu ne na ngai ka gwade ko ne diala kon te la no goro jeno ban te citkiti bu kon ka nyoak ke very important by the way very important alo che gwa no de kon dial de kon bi lora bang a china jodien chikana top me gorga jeno bi malbe ben by the way gore lan ne dial me gorga jeno bi bay lotbo gore yen dial ko bi amat china ren bia bit lora bang ka dong te ka ngwante de lat to goro dong de ne dial no de kan letin de dob dan na nyam ko je de jalat ban me jel kon dak lane den me ba kon kul nang nyam de tel do ba kon nang nyam ko je so kin me yadit jaka je message ko jen Dr. Machar anyu da gwada dan teten ajen jodan en dong goro no de nyoya kel ke jen jodan an cha non kon ke jen gwaseme chuje puru jen o jin bi video tin content yal gwata me be ka cheke ano katin kon lat karodian ka nyoka baka ne ko kien ko banti diala content lat karodian ban ko kula ngach ajen jodan goro de nyoya kel en biata kamal ban yo je kel rodien bye bye